Programu ya maendeleo hii Kabati kaende. Na edware katugire tunenya tukurura barabara hii ya Kibiru kwa kadhaa Kibiru na Kibiru dispensary na kambo iboga sana ntu hii barabara yetu itadhina nanya sana hii barabara hii tarira ya sana idhini tiantu bantura hii na barabara ile tikubudhu itarire ne muno mara yake yakabudhu shodi ya tiro lakini mboiboga sana kingabana wetu Excellency Kawira Mwangaza nontubwa kwa barabara ya priority na pia ku provide funds cha kubuithi barabara hii nontoke kwa ilia nyuma ya kwa barabara ita kudhurwa ringi especially section ile urwa kyo kudhurwa njaro so na barabara ikaomba kurimu na ngredwe na yomba wekirwa mara munara kukuombeka mwanka iture kuluka chukuru ita mwanka dispensary na hii barabara idhirite mno itasete area ora antu bengi barikia kuwa nonto kinya chukuru kwenda kura ari mubaka itanya tha mwanja nonto kura bakarara so hii barabara kedhe no taitio sana ndene ya area ya mengi twetherenya twina inya mathiko area yo kona rira kurete twikamata kinyam mandan idhandugo twikamata na itro so ibarabara very important especially kiri section ya Avana ward so kiri ya Excellency governor wonde MC ward ngoshukuru sana na tuna provide ite rejire to kubuidina chio barabara hii na kambere antu bonde ba Meru na antu baundi ya Avana bali to watanira na governor na itukurutania ngwe na kwa kwemno nitukwaria kwaraniria kinyama antu na barabara hii nara kuina challenges tukwaria kwarania at least tuona bora tumbikeni ko chisoti kenda tumba kuita nambere kuma next week together tukirura barabara nyingi ndene ya ondi especially side ya Avana location kumeuru na jire karumu together tukirura barabara nyingi itukwaraniria tuona bora tumbikia ko improve road network at least mwaka yu tona nato atira kenda tukiri mwaka yu ngetukibuithe majitire itemurio tandatu kenda tumba nikusoti issue ya barabara ni chief of sawa barabara na nkwenda kuongera mbuge tujete hano ntubwa Excellency Gavana Kawira Mwangaza na kwethira ibagwitaniria ngugi ubwega na MCA wa Thwana ya wenji Muchoi na ikyo gitumi tukwejete narua ku rugura barabara ya kuma ya Kibiru mwanka Kibiru dispensary na kande kuga na kiuga ate barabara yetu amenjore batere kilomita 4.2 na mbere turambiria no merura ndoza ya ubari kuona barabara yetu na machini kuma ndi rombo na ko twarike ko merura na ndoza keja na ngirenda kende umbe ko form barabara ora ko batere na yombe ko kwethira ke gita ditches iri kedra chi ke kamata roje ba mugu na kinya gokoro ke engineers beto barabara ungamirite barabara pakedra tu bando na ofisi ya subcounty administrator na contractor na ofisi ya mheshimiwa na wananchi tukiidentify iri kedra ikienda karavati kenda tumbi kwethira tukikira karavati kenda tutaroje na cut off drains roje rotragai kwetira barabara ne kana gwika carriageways tucoke tuge barabara yareikie kurugurwa yeubare ikikwirwa at least antu batira bagitira shukuru pedira traffic ngari kana bikibiki icio tangana rira pakuthoma na mbuge gukirukira ngabana wetu Kawira Mwangaza twariki ku tukwenja barabara na ethira kumi open na kumi grade tukona ikontete singana kethira chitigara chia maram kenda tu pai kwithira tubikira barabara maram na nya maram kethira tingana in this phase dinama then phase 2 next financial year tukeja tuikire barabara maram kenda yombe kubwa kana yo kuma
kwirami mwanka dispensary kwithira barabara imotarabu kwithira gukurite kana gutiurite ndawa igakinya cibitari na inyana na aritani bakethira bagikinya ndene cibitari nchoke mbuge ndene ya Thwana ward yo mheshimiwa Mucho yauga tukethira tukirugura barabara ingi itarugura nara apa Thwana na inya in the lower zones cia Thwana kenda network ya barabara irere ndene ya Thwana ward ithire increase kana ithire kinenea ko ndene next week tukethira tukija bando na contract ongi urokethira noe tukithirunka noe ndene ya Thwana ward kenda tumbe kurugura barabara ingi inyingi kuruki ko gankwende kuria akariba Thwana especially Kibiro babu bobo karete machini ibo karete ngugi na babu metho yetu twinde irware woni ndina gwirwa ku nene sana nontu bwa murandi yo ndonera kwambiria kwenja barabara yetu ithare tuthinakia iguru ao skuru wa kwina dispensary bua ya tiaki ikilemi mwiria neto no kwaelia itiona ndawa daktari no mwake areo na batu kere ekuru ituri ya thina sana to ya ekuru to abakamata na nkunia no to tengare ukumana ntomono ni yetete cibitari itemenyo kama to ibikibiki ko to ka akuru thina na ekuru to kamata na nkunia kana miringeti mwanka to aturia lamini oni ndina kwirwa ku nene rware mbere pio nkuwe ibwega onto bwa Madam Governor onto bwa toru kwenja barabara oya burekari ituriete itarene mno barabara ina thina ke batwe oya itare monta wachike ya chibitare kwatweka itio kinya chibitare kwere mocho choka matona ituro ringi ke achi ba chikamata chia choka anto bando bakaendelea teseka azar ingi rutere no chukuru ya Kibiro wethirite ona chukuru ya Kibiro ya maingi ni there down kidogo ikwethire nyari murimo ibe yabaka bakare moukuma mwarimu ateseka around 2 hours mbere ukuma chukuru aikinyenya chukuru lesson ira chawa okare kuritana nyandi kulukire ukethira atio na kanya ga kuritana na muritana no atithira na kanya ke yaga kuritanwa Gavana we masibiti ya uri thirikari county government kuramwe na gukorokera Gavana Kawira Mwangaza ametoa budget ekulipia ndoza kenda ndoza ichi jo tumika ko open barabara cha county government kuramwe ko uga tokathithia barabara na kuja kuthithia opening tukeja tuthithio na ndoza ile ko iratugurita na goti bwa tugura turiaga turi antu bai Pamiru turamwe njoke mbwire barabara ikithithua sub county administrator wonde administrator na obisi yao mheshimiwa na babu wananchi babu wakashirikiana nao na contractor kenda bwakikisha barabara nikuthithua regetete atia urebatere turamwe na mbuwe tukethira twina muritire yongwe yo tofauti sana barabara yente kwenda kimi ya riro tu euro iro ne arimirwe to ikanu na kinyabura boko areria manto ya ko expand barabara ibo kumenya kwina mutaratara yo ko expand lakini babu bure atori boke ya wete kaneria boka ibanga bura barabara boko enda expandwa na bukethira bwina agreement proper agreement barabara iwe kabwetheka ura bukwenda turamwe kwe kinya wendo bubo Gavana bokona katwambiririe kendio wao na twatarira kinya ni ndrare na uwezo bwo kombokia migia nangi lakini kinya buga bote antu bako kante bwendete kabutandingire kura twina kwirwe tukaruari no ntuba Gavana na MCA wetu kuona baambiririe masinani kendio batubwithirie barabara kuntu kuma twambiriria location ye utenga bana waya ko waya loi utenga bana waya nabo mwira ibo ya nontu bwa kwambiraniria abatwi muno itukwenda muona nontu itukwona masinani mbo ya muno
na nkire musie wetu ibwega no tuba ngwataniro bainyo ngwataniro eu ute muchoka wote na ngwataniro kwa uwe ndi ngwataniro ni njia na bwendele na ngwataniro eu no tubwa kuona ibwabigirite boye buturimire barabara yetu burombo mbeke kuwa igucokeria Keni na mama Gavana ngatho no tubwa kuwatanira untu bariete baruete na ke baba ilo tiwa ara makosa bonde toka muntu arenda kweria antu baginto na ibawatanire na ibutukuwererua ende untu ibawatanire tutena boloi ende bonkwenda kuwa aturi baba kendu ibawiritwe na bucokerie bwete bora mama iboya nuntu bwa twambirie barabara yetu ina mbua factory ithatu ikuri moeria matuma yothe yari yawa Mutindwa Mombasa na kinya Nairobi tia kuma goloi na mbokando na into byothe na irio ene to mucokeria ngatho nuntu bwa kuona nato kuthire barabara hii kwa u barabara eu ya Laramunyi Lailoba Road toriwa to me commission kana to me launch kenda ya mbiriria kuinjwa na ntoba ntora ye bendele kufaindika na barabara eu irete maendeleo ndene ya ntora yetu ndikanarira twethaira twina siasa ku ntu inde ya Lanyiru muno ngwira nene nderairwo barabara ine athirire na ne athukire nuntu ne akaunti iwo kamenya bura ya itatia na obuto enya ngari nini etemenya okilira rimwe tukerwo inya kwa ura Lanyiru utura ithina nuntu barabara ira MP itegerwa kamaramu ine ya MCA utibwe bwithirwa gerwa Lanyiru ne ainganire tiuma ndu ndabwira nani ntiulo Lanyiru kana natia tibo ndabwirire kike chembe kya mbere su thirikari mama thirikari njea enya githira iturari na fitina kidogo itari notie mantu no yetu irari imantu yenu turarakia twatuika itukinyamo tukawatanira kwi no tutikuwatanira isasawa lakini yonde arari yao lakini tuwe kuwatanira utikona ende tugoya twinde tuwatanirite su kamwire ibweya no ntubwa utwikira mbecha hii ndene ya budget eke kenda tumba kuinjirwa barabara Lanyiru yume Lanyiru ite Mwanka junction ire luma ara Laramuni barabara ira itakia na mwathani embere tukeria kuria bura inya barabara ira yumbikia gubuithwo kuma Laramuni niyo ite ture Mwanka muriri kenda muntu enda utura muriri utature yambi iyo ayo boroti utura boroti uthulunka ukaitiria waturaku muriri isa sawa oni ankwenda kukuhakikishira kwa ofisi Gavana na DG wetu na mheshimiwa that barabara yetu ina contractor capable na khombe ikuruta ngui bwega kenda barabara ithira igitatia itutethia tema kokwe mutaratara ya kuruta barabara ngui tukambiria dozing kimashini kiu kinene kiambe kiringe barabara mwanka utu atwerero mheshimiwa tucoke twejangirenda niyo yetu thithirie tushipere barabara kana tufomere barabara tucoke tumeu twikire drainage ka twikire culverts turamwe kuma utukarenthi turi ofisi na contractor na ofisi ya mheshimiwa na sub county tutegere tone imbechi ngana twambi gutumira mwankariku mwankau kuma utumi imbechi ngana chutigara kendende ne otumbi gwikira mbibio maramu kwethira maramu itiana babu inde butwire ipatire kubukwenda twambi gwikira mbibio maramu kuma phase 2 wingi kiambiririe mheshimiwa aromba DG na ndinamba tumo yakinya tweje ne tweje tukamilisha project ireo rionde babu kiran kuburi bwethira bwemetho ja gutwailiria ngui kenda ngui ruto mzuri lakini twina contractor urutite ngui nyine nkurukie na twina maka gitatia akandeliver ko babu tubwire Gavana thirikari Gavana Kawira Mwangaza tugire ne mashinani nene njua kali tema kuito guibo ya pio no ndobangwira ya nture ne Lanyiru barabara uya tutethia muno badu mheshimiwa tuti barabara evidia tugienda uginya market kugiagura tutiumba wita lakini thai ende twina wirigiro nontu ikia wikiro moram totura no barabara nera ikwina maburo twaitiania ya tuturia muthara
na kinyana betu baraba kuthoma academies baina thina ya kuirwa nondu uti transportation ko wende to irwe muno barabara ebui na ibo turrikanite ngai abutharime sana na ito jogia nkatho twaita na mbere no burombera na buwaita na mbere no tutethia na ngai abutharima sendi. Anchoke nkatho nyingi sana ki county government of Meru itongeretu ni excellency ngavana wetu Kawira Mwangaza. Ngavana ni mama na kintu kamera gutuma twina kero nyingi sana onto butonekana kaurine ringi tukiamberia project yontu ye na njira ingi itwere gunjwe nyingi akana test njira tika inja wa itira stage yontu ye na itugolwa njira yontu ibure kwenjwa bo wonda admin adri ku njira yake ta stage ithatu kwina opening ike ya mantu ya grading na kenya graveling kenda gutuwe njira inya muntu na big ya taburu very easy na eta tena ntubori tukana membi kutena kwa mweta na mbele. Kwa hivyo ntungo ndo chokire ngavana nkatho nyingi sana ntu ene tuwani kuona maendeleo mashinani nontu ya muntu okari ya muntu okirinda muntu okithio akona njira ntu yete ya 8 boya kinya plot isi antu isi njirene kando ya njia si mbecha namba tu nyanto wangu ateta bakunikanga actually gethero alternative route nyake njira ingi shombo kodhirithoki na yambo yote gereka bwa ibon kwenda kuwa ngavana tumushokire nkatho nyingi sana na inkorika na bongo kwenda ntu kenda beta trust na ngavana Kawira inya ntu kwengende ofisi ndaromba mantu ya ndo into menya ntu bandare bambirete issue inkumayongo ya factor ko bungu kwenda kuwa kenjira si game based thina ya game based number 1 ero tongare tinjira na binyo ndera ntu Kawira ethai ni muntu ni mwe yambiretwe next week okay thirikare we ngavana wetu tweta ko launch njirenge niyo ya kuma mangala mukagari obangi ko njirenge akatolne tukanda kubwethia no ntu ndenda kwa address thina cianjira bino ntu ndabere thina number 1 ne game based wo dinjira na njire kia kulu ikabua ika possible antu baketha bena access yembe ya tongeria kwa hivyo kwenda kwa tushirikiane tunde tu support mama 100% na watu ndio mukaretha hiyo area reri iko utemu chatho ro thai kenda gutuika at least maendeleo yakinyela muntu na mantu yakabwa bega kabisa nchokerio ofisi ya ngavana Excellency Kawira Mwangaza nimecokeria nkatho watanite na mheshimiwa Mureithi nontu ndene ya East Ward ngwetigie hiyo project ya mbere yewe kuleta au na hiyo ntu maana sana na ntu akuirwa sana uranga bana atwetherete watanite mheshimiwa wetu nontu barabara eji nira kitha brona TV ni nira to muntu twali abakamatete simba na tuthambu mathanduku na mutwe kuma wetaka gariro kilomita 5 lakini twali takimba na mutwe ao mangato kaendia gariro na utani na njia ngia kubwithia kongo ataniro ya Kawira Mwangaza mheshimiwa wetu ngavana watanire mheshimiwa Mureithi ukulukira mantu yuba watanite au watu tu yatongeria banande ni tu basho we mmoja kwa yankuja no siapa na pale lakini kusogeria madhani nkatho nontu ngwataneo yekweja mathithio no yandamana nayo na matunda yanjia kuonekana woyo kwa hivyo obisi ngavana yuali wetabu kinye report ki mheshimiwa mmoja tu musaluti tu musogeria nkatho itumura watandire na mheshimiwa wetu Mureithi enya Mureithi tumwira no kabisa asiomie kuwata kujania ngwe na ngavana ikienda na tu kabisa butu support na ja yonde abukenda 2027 mama na Mureithi bethe tukubaka bwithia jayo bebaningia gura cia tu itena sinda nontu antu bitu kuona betirite ni antu aya na batwikia antu anene na Mulungu abatharime twendelee ngwatanio wou ngocokeria ngavana wetu Kawira nkatho nyingi muno nontu botwata mbaru na nontu bagwata mutongeria wetu Mureithi mbaru baketha bawatanirite mwanka batubwithiria njira nkomucokeria nkatho muno itukuibwega muno nontu bwa maendeleo yabo turetera ndene tura rietu ndi muntu moro tumaira njira ye so far njira ye tatu megaboya ne bigibigi itegitira any means of transport yote tugitumira lakini thai ukilugera maendeleo ya mheshimiwa Mureithi mheshimiwa ngavana Kawira Mwangaza itonete weru ukilugera thongori bubu bwele tubocokeria ngatho sana tuguwa bwendelee na njira weu na kuruta ngwe wou gwethera mheshimiwa itoko ni muriti wa ngwe
njira yeje ina distance ina kilomita 5 na ingubwa kama kari yeriti saiti ndege yako ingubwa ibwa ya maendeleo yetu kuona njira yetu kubwa mheshimiwa ito wana machine ya grading ni yete ikikiro maram any one of the alternative road ya kore anse kore ndi ndugu sana ndege yako ni usogere mheshimiwa ngwe na ntoba njira yeje na kwa Mungu amutethie na endelea udholo bila saidi mheshimiwa ona intobinge ukarairi game based wond odema maendeleo yange twakinyanila nayo ya kuma mheshimiwa wange batura ogeluga agwanu salute ngucokeria mheshimiwa wetu Gavana Kawira Mwangaza manto ameajara tugwithiritie nontu kuma tuyutara batwatarite mbere tutona mabandiliko ya tuonete athai. Bwana Yesu asifiwe. Ngucokeria mheshimiwa muri nkatho sana nontu tutara MCA ya mengi na tutona maendeleo bati tuwe kuru tuona matatizo sana omba kinya kwa pikipiki nontu njirete bui lakini thai nkona ye sawa sawa tuwe kuru twethera twena kabata na betu kana batu tugetha turi kuru barito kwa tukanto muno ni tutemia cite thianjire no ngatwaka mataneta nda katwasiekere nyeturo kwa thai ngucokeria mheshimiwa Kawira Mwangaza nkatho cia mwanya sana ngatho ntemia lakini nire ku asha mono batwe antu bara turatumira jireje kwinama watu turalimite mpembe chetu nau watu turare na miunde yetu kurima lakini kuita idio biria kubitiria mwankana tuithagia biashara kiengu kurari na thinene muno so ni untu bura bwandigaria na narua na kintu kira twakujira turi antu betu rarire ibwaga mono MCA muri pamoja na Gavana nuntu bwa kugwirwa ntuku hena arua ujeta gutura onzera njere neje nuntu bwa akari betu rarire so ni nduga atiri o mantu jaje gukwigwa antu bekarire bakiaria kuringana nya kujukia mwire kujwinika na ukora thina kurupongwa kukamata twana mtu ena jabatu ntukembethe kurachuja kinyora omba kujukinya mwekuru oku etete kutharimwa kumwitithi thina so narua toke na ntuku ena arua nuntu wa matujara tuonete na arua kwa undiuga atiri MCA wetu iranga bana tugucokia nkatho ibwega nuntu wa kugwatanira kou antu betu rarire kaurene mwanga kwina makirinda ranjireje na arua tugwiritwe na tugacoka tukauga MCA muri ni bwega nuntu bwa kinya antu betu rarire kuona ore maendeleo jo bathithitie kwa undiuga atiri MCA iranga bana wetu atiri ibwega nuntu bwa kugwatanira maendeleo jo yaketha ti kugwatanira umietu tinde jona so nkauga atiri muri ira Gavana atiri mantuja etura riri tugucokia nkatho nuntu wa mantuja tuthithiririe tukerua ari ntuku enene muno kiri antu bantura ya Igembe East Ward nontu katwiyite kuona barabara ira excellency the Gavana watanirite na area MCA bwana muri ira bakurimira antu bantura nikenda bomba gwitira barabara ni njega barabara kuma waturi kaurene wita monka kitheo ikulukaira ntura mwanya kirindara monka kitheo ibarabara yetu ire chumburete muno antu kinya bikibiki chongo itiromba gwitira kuo gari cha mitere kuma kitambo lakini ukulukira utongeria bobwega bwa excellency Gavana Kawira Mwangaza na bawatanirite na bakitana jangu bwega sana na MCA wa Igembe East yawe bwana muri bona ikwagirite mbere untu bungi bondo buringithwe barabara ebuithwe na ingwete barabara kwambia nendi ngona nyatha ibikibiki chokulukira kuo nyangare kulukira gaturi ogo so ikumanisha barabara ene muhimu no kintura na biashara wao umete gaitina araba omba kuleta into bia ondene kengo market na nyawa be kengo market wa omba kuinamia into na araura nikenda antu betu bomba karabwega na twenda kugurwa sana na arua tumbete gukinya ndene ya Igembe East na ratu jete kona nguira gwitwa ni mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza bashirikianite kana bagwatanirite na MCA wa Igembe East yaweka abamuri kana muri uria ndona anti bamwendete sana tuntu bwa kwithirinya na aragwatanira mama na bamwe agwitanguye bari amwe na already matunda ya ngwataniro ijarikitie gukinya ndene ya Igembe East na jora twariki kwirwo ni antu ba Igembe East especially akari ba naja barabara ithirite gikurukira iturikitie kuona thina barikitie gukurukira na sana igitarira kurite especially igitarira bagwite into bio myundene na kinya igitara mathiko riria kwina mtura umbiti kwithira kwite kukethira kwina inya sana gukamata miri kenda bombe igukinyithia bathika na kinya thai je ubariki kuona barabara ingwitikia bukona ya turungi kithakene utena barabara kabisa na tukuga na twithirikare county government tutongere twi
Gavana Kawira Mwangaza na kulingana na ushirikiano bora bureo na MCAs betu watu gote barabara Meru County tutetiga tutirenja ndene miaka hii ijite 5 na duareni ntukwirene sana kire akariba kira ng'ondu no ntubanga bana wetu kona ka tubwithire barabara ya kuma Kalule manka ta Lembuku na barabara twire kubwithwa ikithuka lakini duarente turato kubwithia o gavana yetu mama ni muntu utekwenda gutumira mbesa buthuku arenda mbesa siete na raiba tuita nibio ntwalolelio na kibabara ye ya ikura maramu yetarue yikura maramu ringi yetarue amwake bwithura ke permanent for the next either 4 kana 5 years kuka nkuibo bwa sana kingavana yetu mama no ntubwa kulwelia na kona thini atweni ona o na akathikiria akariba nture ye no ntubatare abarabara barabara ikera tuika kereta yonthe lakini duare anto banture Kalule mwanka Lembuku no bawiru bakiwa kwingwe betete ata bari thirikari ya Meru County thirikari igirare kuo cia tura kubwithia barabara bakuta na mbesa cia mwananchi cieta ata cietumika lakini duare I thank God ndo twina muntu na kiao na anto twina muntu na kiao na thiringi ya Meru na kwenda kuona thiringi ya Meru ewitare batuita na wende mwashimwa Morris ningweta na nkari nwe na andikiria twina mantu ya mangi muno tukabwithia kira ng'ondu twina barabara mbingi muno tukabwithia na tukabwithia wanga twishirikia na mama ni muntu kuthikiria antu ni muntu ringa athi mwaetika ni muntu kumenya nkoro weke ora wa ni atho itwari ndwene kadu ta mumenya lakini tha nkoro weke twire kumenya ni nene na interest na antu ba Meru na atethia antu ba Meru na antu ba Meru baito thoka muntu agira ng'ondu na utatia no tethoka kuwa I'm very grateful na nkwira antu ba kathelwa nkwira antu ba kira ng'ondu nkwira antu ba machungulu kinya na akonge gutabwethwa onto twina barabara inge na inge ikari onto yeye ibethwa by patient no onto mama na ututhikiria na kethwa tayari kubwithia ngwe onto yeye kuritwa antu ariku antwa twina barabara eka ithuki ni kari onto yao na mama na kumenya twina barabara kabita na cionthe ci list ine no ro tumba no gutwega kebia kuria osabu dhani imwe wate raringi wasabu mbi the next person kuwende duare ni atore the next time tueta kai tueta kabita mwanka kwa twagisha gira ng'ondu weta atia ikuthongoma na Meru yetho erembi riapi turia tuyite ku inspect development projects muno barabara ene ya Kinyang'a Kiani Kiraya barabara era historically yethirite iri disheartened na antu banture ye bakethira batona maendeleo ya county government kuma ura nde yonerwe so as the government we are proud turiwa ne boya so far so good turiwa ngoge cia barabara Meru yonde ne gutongwa ke barabara wise every ward in Meru County ne kuinjwa kwina barabara kuinjwa ku na testimonies kana ko jibro tukuibwa ne ati Meru County etenjwa barabara nyingi ya ile kuinjwa thai so turenda kuromba all the contractors oringi na arabari ibarite ngugi mbere baikira murungu bayaire barite ngugi responsibly baya thato barite ngugi bakemenya ora otongerete thirikari ya Meru County ni bishop ni muntu kirite mwathani ni muntu wendete kuona mwananchi wa kawaida ageukira na muno kwa dignity antu beto ba Meru and especially antu barabetha ira bari bandi so that is our first priority that is our employer mwananchi ou tukwenda etira barabarene akigagua that thirikari ya wera ekire gitene ni kumujali so in this road barabara ye ga savu antu babainge baraba batwire Rwanda roro akangeta antu ba Kiani Kiraya antu ba Lekiau antu ba Laikumukumu antu ba quite a huge population reka served na kwa antu kinyabaraba baritango ge in our neighboring schools
kana baraba uma baritairo biao ndwanda isia kangeta bagite da cia thokone kangeta Muthara Kianjai even Maua bakethera bena easy time na kinya ku cut cost ya agricultural produce iraba koita ne kenda ba maximize on the profit beren kato kengabana muntu wa bango mutongi komba gututithiria njira tuna ikwambira ndi kumwanka giaki wekeri maramu mwanka njira eje ngia kirimetune noni na atu enge jukire tuna stiro rande kuthonde kwa mwanka itura maramu koibwa kage ngabana MCA wetu Mr. Muna ibwa kana ntwa mandu yabo tutithiretie twinkato tucokire na mwana tuge ngabana ni mama na kaende kabati tonto nyorugo tumira na ibwa kama no ntwa kinya mantu ya raryo kwigo ya kuthira tona MCA twe no thai kurungiwa nganiri tarema kanchokire munenye murungu nkatho ni onto ba mwega yara tuonete kuma turathura MCA wetu na ngavana wetu Faith Kawira Mwangaza na batu itigo tutugwiritwe tha icara ndongami ni barabarene ira yumite giaki ekeja muka kirimetune barabara eje tutari mirombu eremi gitarira a mwesimiwa Joyce yariku ende tha iti tukona mantu ja manena ja mathongi tontu batu nande oro mwesimiwa wetu atulithiretie MCA bena ngavana itoreke kuwa tugwiritwe no ntugatega barabara yetu tha iti nande matuma jange turi magana aja na iwa batu turika mirigo yetu mwire gaja na ikwasie no ntuitore magana ikwaje bibi bia sweet potatoes batu tigo tugwiritwe ana betu ibarabara ne skuru barita skuru boega na itokomba kwithora ngari cia tikinje into bietu na masinani kwau itokuwa tucokeretie mwesimiwa wetu nkatho MCA bari na ngavana Kawira Mwangaza na batwe itugwiritwe nyi gwatanira kwao no tuturakarite twina komaga igitarira kurari na mururu lakini itogerete kuromba na mwathani atugo maromba jeto thiri ne chokete na thai barathuri ndene ndaika inka yi bakarite itukuona bambirite na manto ja manene ibwega mono kiri thirikari ya governor mboi tukarite tukiuga ngwataniro ndireta manto ja mathongi ikareta manto ja maingi kiri mwananchi na mbuga inyotegete no kuona thai jambiritie Nyakisti mbuga nthuri ndi MCA wao kwina mathina kithumba twethera barabara ati mweti jiriti ithatu tutikumba gutara barabara iri itiringithitwe kabisa ira china thina ikwenda attention ya thirikari na no ndu imwambirio na ju tuli aja kirimetune no kuona njira ni enderete ni gwita bwega na twina imani ruwa mono tinjireje yake tuketha tukiaragia bwayo tugeta na mbere tukiongaira kuringana na kithimi kia mbeche cha thirikari ara ikinyite na mbere antu betu mono ibage patience ibage na wetera no ntu inkomanya tia kwende kwiro tukathithaniria ngugi ori mwechi cionthe tugeta na mbere kugania mbecha tugaikenjire nera irenge project irenge mwanga tutigere antu betu kira bendete rira baringire kura chino garuruku bagukiona na bunge na bura nkori antu betu rira njira jaiji kuthondekwa no withira wina kamuti gaku wandite karinjirene no withira wina ga structure kuona ikaingite njira tutikwenda gukara twing'ang'ana tukiuga nandi ugwarita ukauga ntikwenda kurita ibwega njira chietu ikare bwega no nturira njira thongi munda jwa kujwe no tonga na ijo kuongera value no tonga brabu mana ya thirikari ibukumba gukinyira mbuga twauma ja ujo project yeje tukauma ja twite ntere chia ndiene itukurugara barabara kuma thimangiri weta ndiene akari barabara ndiene ibakarite mono bakiuga thirikari ni batijirite batirikanawa iboririe makuni ya thirikari lakini atu tugachiumia mono nonto itugete na ngavana tukathithia ngugire karingithia mwananchi o kawaida ora wi mashinani burundene na igwe kinya wengwa ugoti burare agaibuko baritera ngugi so kuma next week tukathania mashini twetenteria chia thimangiri gweta mwanka diene anto bariterwa ngugi na kenda muntu akaigwa agwiritwe na ng'aniri kurera aringire ireta maendeleo na naru atu na kugwirwa sana tonto tukwejete inspection kutegera ora barabara eje kirimetu nendene Nyakist enderete na twekweja tukuona barabara eje ura bati kure kilomita 3.5 nerikiti kuthithirwa even grading na tukuona contractor ojo i serious tonto na formete barabara ora batere na form ditches ora batere kenda chumbi gwikia roje igitarira kurite tuchoke tuge barabara eje
tukamikira maramu kilomita 2 na nusu ndene mwaka jojo tukwambiria na kilomita wingi kethire tigere twina mwaka jojo ngi jojo ta thirikari gukurukira ngwataniro engavana Kawira Mwangasa na MCA Nyaki East Chawe Kinyomuna tukethira bandu tukiendelea kana tui complete ara gukethira gutigere. Runga